Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu, evo ga ljudi, novi klip na kanalu. Znači ljudi, šta ćemo danas da snimamo? Znači danas ćemo snimamo da pogodimo balkanski diss track. Vam sam našao neki video, traje oko 3 minute, tako da nema veze, znači kratak je. Ali mi prije nego što krenemo na ovaj video, znači hoću da vas zamolim da ostavite svi like, tko može, naravno, znam da svi mogu, tako da ostavite like, subscribe, podijelite ovaj video sa vašim drugarima i prijateljima, podijelite na društvenim mrežama, ukoliko vam nije teško, naravno zapratite me na Instagramu, ako želite, ako ne, koga šiša, tako da ljudi, neću puno da dužim, znači idemo da pogodimo balkanske diss trackove, dosta sam ih poslušao, mislim, prije sam još pogledao od Janka, Baka Prase, tako to, tako da ću pokušati da budem što točniji, što više da pogodim, tako da neću puno da dužim, znači bacamo se na klip. Evo vam sam našao neki diss track, kao to jest kompilaciju tih diss trackova, tako da idemo, ostavit ćemo like dečku i idemo cijeli zaslon i to je to, mislim da možemo, idemo. Kaže, pogodi balkanski diss track. To je to, neka muzikica. 10 levela znači ima, ajde vidimo. Like, share i subscribe, ok, tako da i vi ostavite svoj like, share i subscribe, znači srećno i uživajte, idemo. Krećemo, 5, 4, 3, 2, 1, pa krećemo. Lagano. Baka Prase. Mislim da je ovo YouTube sudbina, Baka Prase, YouTube sudbina, to je to ljudi, pogodili smo YouTube sudbina, Baka Prase, malo odlična pjesme, nema šta, idemo dalje. Idemo, Bračanska armija, Vanimi. Bitno je da mene voli moja mala Petra, a kad sam kod Petre da spomenem i Mariju, da to je to Bračanska armija, Vanimi, Balkan Alert. Ajmo dalje. Imperator FX, diss track na onog Isusa. Imperator diss track na Džibrosa, da to je to, fuck ljudi, znao sam da nekog nisam se sjetio Džibrosa, tako da ajmo dalje, jedno dan. Ovo je Vanimi. Ne znam ovo, ljudi znam da je od Vanimija, znači da ovo pjeva Vanimi, pio sam se čuo ovo neke pjesmu, ali ne znam ovo. Džumbus, fuck brate, Vanimi, Mehti, Zigo. Džibros, Imperator, FX diss track. Mislim da je to. Džibros, Imperator, FX diss track, ljudi, pogodili smo, znači sve ono. Tutto completo. Serbian Games Bill, Serbian Games Bill, fuck. Ne znam ovo. Ali čuo sam pjesmu, fuck, Full Burazer diss track, Serbian Games Bill, da Full Burazer su to bilo snimila Serbijana. Fuck brate, kako sam to? Nisi ti ninja ni ratnik, običan drogaš si masni bez čovjek. Ovo sam čuo, ovo prepuće. Ovo prepuće ovaj diss track. Ko je ovo ubo? Gliša diss track. Gliša ima jako dobre pjesme, ali nismo pogodili, ovo nisam prepućao sam. Ovo ne znam, stvarno isto ko je. Ovo je Baka Prase, mislim. Ne znam ko je ovo. Baka Prase, Jumanji. Jumanji, ti si pička, to znam. Fuck! Dosta je bilo drame na koju si djeca lože. Meca. Meca diss track na youtubera. Nemam pojma. Buva. Diss track na dramu. To je to. Znači to je to. Diss track na youtubera na dramu kako god. Na ulicama, a na youtubera. Ti imam bolji klip pa i do tebe. Šahmat. Pre 2 godine. Jo, znam ko ovako izgovara kao p-p-r-r-l. Veoma teško da. Rakitić diss track na cijelu balkansku YouTube scenu, fuck brate. Dobro, ovo jesam znao i nisam znao, tako da ono. Kaže, hvala na gledanju, ako nije problem da se subscribe-om. Ok ljudi, ovo je već gotovo. Ok, to je to. To je to ljudi, eto što se tiče ovog klipa, znači 3 minute trajao video, znači ne znam koliko sam pogodio, imaš tu negdje bodove napisane. Mislim sam pogodio od, ne znam, 10 pjesama sam pogodio možda, ne znam nija koliko, par sam pogodio, tako da ljudi, neke sam sada prvi put čuo diss trackove, neke nisam, tako da ono,
Ukoliko želite još ovakvih tipova klipova, pišite dole u komentare, da uskoro očekujte još dosta klipova, pokušat ću da budem što aktivniji, tako da to bi bilo to, lupite like, znači lajkujte ovaj video, naravno subscribeujte se na kanal, da što prije dođemo na 5000 subscribera, znači ono bit će brutala, tako da to bi bilo to, like, share i subscribe, a mi se vidimo do narednog klipa, a do tada lijep pozdrav!